तरह सुबह मिकअप थोपन निमित थौराम एमसन सिंधुना पांगथोखरे अमदी जून अनिता पांगथोकदोरिबा आईएमसी मिखलगिदमक पॉलिटिकल पार्टी सिंगना सेम साखरे कुरुमजरी आईएस टीवी की मणिपुरी पाव मिंग ताबिरिबु सिंगबु तराम नोक्सरी होजि पाव संदोंग पिजरी ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन एमसन सिंधुना 53 सुबा रियलाइजेशन डे मिकअप थोपन नुमित पांगथोखरे पिसुम चिंगा मचादा लेबा महिरोई सिंगिनिंग सिंखुबमदा लैशु कतुना कैकुमनबु उठ्रे सोलिसिंग मगा समापन मरफुदा महिरोई सिंगना येलोमी कननबा मपालगी चंगसिलकपा मिटॉप सिंग खंगदोंनबु चंगचिनखिबा इहौदा कोनसम लुखोय अमदी हुइड्रोम लोकेल लेखिदबगा लोइना महिरोई कया सोपन नंखि थौदो अदुबु निसिंगदुना एमसुना सही खुदिंगी नुमित असिबु मिकअप थोपन नुमित हाइना पांगथोकतुना लाकपनि एमसुगी प्रेसिडेंट सनसम सुभाषचंद्रना ngasi lamdam asna lepa leitena sangsilakliba mitop singna yelhomi singdagi masing henkiduna mutkiba yabagi akiba si leikhidaba luchingba mahiroi singna mangjongna khangbadagi khongjang jangsinki ngasi manipur government na pass tawkiba yelhomi sing kananaba bill hauju fawba chana 100 adubu mitop sangsilakbadi lepa leite एमसुना लेखिद्रबा लुचुंग सिंगी लंबिदा संगसिंजुना येलहोमी अमसोंग इरमदम कननबगी खोंथांग लेपलेतना चंगचिंखिगनि हाइखि बिसुम सिंगा मसादगी हेकलेक तमलबा बतुंग महिरोई सिंगी खोंचत अमा मणिपुर कॉलेज फावबा चचुना मफम अदुदा निमित असिगी थौरम पांगथोकली जून अनिदा पांगथोंगनबा कैबिनेट वारेप लौख्रबा इम्फाल म्युनिसिपल कोऑपरेशन की मिखल असिगिदमक पॉलिटिकल पार्टी सिंगना अकन ममोंगदा सेम सानबा होख्रे रूलिंग कांग्रेस अमसुंग बीजेपी ना हदकी मिखल असिदा अकन बलंबा तौनगदौरी मिखल असिगी अरोइबा इलेक्टोरल रोल मे अनिदा फोंगलगनी मे 12 दा नोटिफिकेशन थोलगा मे 13 दा मिरेप चे पिसिनबगी अरोइबा मतम ओइगदौरी स्क्रूटिनी ना मे 19 दा पांगथोकदौरी मिखल असि अयुपुंग 9 दगी मरी फावा बोथादनगनी पनबयाई मणिपुर म्युनिसिपालिटी एक्ट 24 मरफुद्रा मरी मखादा आईएमसी की इलेक्शन इहान हानबा ओइना 24 मरफुद्रा मंगादगी पांगथोकबा होके हंदक पांगथोकदोरिबा असिना मंगारक सुबा मिखलनी वार्ड खुदिंगमा के वार्ड डेवलपमेंट कमिटी के मेंबर अनि निसु मिखल असिदा खनगदबनी फेयर सर्विस वीक थौरम की सरुक अमा ओइना थौबाल फेयर सर्विस स्टेशन की ओसी राना की लिसिंग मखादा ngasi थौबाल हाउ खदा लेबा लिटिल फ्लावर स्कूल दा मेहौ लांगपोक थोलकपा मतमदा अमदी अटै महौसागी पामदब थौदोक थोलकपा मतमदा करमना मथौ पांगथोकदगी हाबगी मदांगदा मोब ड्रिल अमा पांगथोखरे ओसी रानाना महिरोई सिंगा इंटरेक्शन तौनदुना मेहौ लांगपोकदगी सक्सनगदब सिंग खंगनखि मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की कांगबु अमना तमेंगलोंगदा लेरिबा चिल्ड्रन होम सिंगी फिबम यंगसनखरे चेयरपर्सन एस शरद कुमार शर्मा लुचिंग टीम अदुदा कमीशन की मेंबर सिंह अमसुंग चाइल्ड वेलफेयर कमिटी तमेंगलोंगी म्यूसिंगसु लोइनखि इंडिजिनियस वीमेन एंड चिल्ड्रन फाउंडेशन चलाइरिबा होम की फिबम यंगसनबगा लोइनना स्टाफ सिंगा वारी साके वाइदुना सिजनबा युम अमदा नुपा मचा अमसुंग नुपी सिंगी टोंगान टोंगानबा होम चलाइरंबदा ऑफिशियल सिंगना अंगकपा पोके चेयरपर्सन शरद कुमार शर्मा युम वाइरगा होम चलाइरिबा असिदा कमीशन होम अमा साननबगे गवर्नमेंटगे फंड लेगद्रा हैबदु यंगसिलगनी अंगांसिंगी महिमसिंग अमदी अटै खुदोंग चाबसिंगसु फंगननबा होनगनी हाइके टीम मसिना ऑल तमेंगलोंग गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल की फियमसु यंगसिंजुना मिड डे मील अमदी राइट टू एजुकेशन एक्ट जाना हनबरा हैबदु यंगसिनखि को मसी तमेंगलोंग दा खोइना यामना थाजदना सुख फजना निंथेना मेंटेन तौदना अंगांसिंगबु फजना योपी थाकपीदना थमंबा अखोगी ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन सिदा फजना तौबिरमसे अखोई यामना नुंगाई अदुबो अखोई गवर्नमेंट दसु अखोई मसे फजना वर्क तौई हाइदना अखोई रिकमेंड तौगनी अदुगा लोनेना अवार अपा करी होम अमा सेपरेट होम अमा हुजिक रेंटल लेरिसी अनौ अमा साबा याबागी प्रोविजन लेब्रा गवर्नमेंट साइड दगी हाइबदसु अखोई थिदोगा यारगदी अखोई सेपरेट होम अमा यामना एनवायरनमेंट फबा जगह अमा दा सादना
All Manipur Disabled and Handicapped Persons Development Agency na Sinduna Ministry of Social Justice Empowerment ki makhada sahigi sathaba li amasung wa amadi embroidery gi oiba training April 15 dagi hauragani training asi yawningba disabled orba singna April 15 faw gi manungda disabled certificate amadi photo ani ga loinena jingamakha khetri lekai nambul lekai da agency asi gi office da pishin view hairi hojipaw gi maraktan atemba bre matang lozari Delta Tutorials for CBSE, Kwakatel Airport Road opposite Oil Pump. Admission open. Foundation course class 9, 10 and 12 science starting from 1st April. Vacation course for Nabodaya and others for class 11 science from 4th April to 16. Time 10 am to 7 pm. For details, please visit Delta Tutorials, Kwakatel Airport Road opposite Oil Pump. Lengshin Birao, Sarma Opticals BT Road Imphal na special offer pijabaga loinana hodok chare lens khaktumak laigadaba scheme asi pamibasingna isagi mitka chanaba fiber lens ama leibigadabani aduga adomgi apamba frame ama free de pijagani khudong chabasi logbiu ngasimak lengsin birau Sarma Opticals opposite Johnson School BT Road Imphal Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharak patarabasu karishu waningai leitre lift staff syrup sizinnabiu adungi awaba punamak koknabigi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizinnaba yaraba lift staff capsule shu phangbigani lift staff syrup amadi lift staff capsule naraga laing babudi narjingai da saksal hobana hena fai Delightful cupcakes with creamy vanilla filling. From Winkies, the cake specialist. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Breaking matungda amko saram noksari Swachh Bharat Mission gi manung chana Moirang Municipal Council na senduna Mairoi Singhi SA amadi layak pa sangdumnaba ama pangthokre competition asida council asigi manung dolai school taruk amadi college anina saruk yake sangdumnabada makok mathang taraba singda manamathum sing yanthokhi Zoomdo Lamdam asigi laikai khul kya na leptana pangthokliba umanglai harau bagi lai thok thoram asi kanglun chumna pangthokna ba miam punna hona minirak bagi mahai oina ngasidi masagi aseng malik lamda umanglai harau na bahorak le haina ukalgi cherol amana phongdokli laibong ayam mana toroi deba kya tokshinba laigi liklam thugairaga mi harau ba lai harau bagi mingda isai sumang kumai thabal chongmana jingba tongning ba toramna tongnaram basing tongnaratuna iseng sengna lai harau na rakli Asiguma tanja asida laibung ama anida lai harauba mutnaba honadaba yadi haibudongna toroidaba kya tokshiliba sitobiganu hauji harauriba nungthong lairembi ima serogi haraubuda organizing ba instrument sijanaduna laibak miyamna tongnadaba lepna kibawa fambu phongna thugairiba si laibak thibani thawong asi ukalna lumna lobuga loinana serogi haujik thawpuriba thawgalup asi khangtoknaba khanaragani hairi hauji amuka sahana atema brematang logzari
Imphal East, West amasung Bishnupur District ki oina Manipur government ki regular employees singda service loan lawbi kudong chaba pizari athuba matamda amadi araiba mawngda lawbiba yagani enna akupa marol gidama contact tawbiu Imphal Finance Cooperative Thrift and Credit Society Limited Head Office Loklaubung Branch Offices Pauna International Market and Bishnupur Bazaar Bishnupur. Wanted some electronics mechanics for repairing STB set-top boxes at different places: Bishnupur, Thobal, Kangpokpi, Imphal West, Imphal East. Willing electronics or mechanics may contact Secretary ISTV Network. Unique Education admission open. 3 months SA1 foundation course for CBSE class 9 and 10. 5 months foundation course for CBSE class 11 and 12 science. Vacation course for Navodaya, Sainik and outsiders CBSE school students. 3 months advanced course for CBSE class 11 science. Girls hostel at the same block. Jolib 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolib capsule chabiu. Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na jingbasu lauthokpa yai hakjang gi ahemba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasi mag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal. Breaking matungda amako sutaram noksari suspension of operation ki makhada Naper school da leramba kanguna lamlai maikagi chingchingda license tongmai paiduna koi chachatpadagi lamlai miyambu tangdulai tahanre haina Maoist Communist Party Manipur gi Publicity and Propaganda Secretary Nonglain Maitegi Gerol amana hairi miyamna makoi putan thokraba matungda Napet lamlai kangu chingjin Dainab chingchingda lotun leirami hojikna leimakhong mapal amadi laikot ani ki marakta sariba sejinadraba sericulture project ki yumsingda lotun leiri khutpu asina lamlai maikagi naha kayabu sugi makhada leibani haiduna maming matha pansinduna lengaktagi asoba sanma masu lokthokli haibasi miyamna khangnaraba wafamni lekai gi ahal lamansingna karisu khangjadriba angangsing adubu asuma lambida puraknaba honabiu hairi mariba pau amuhana Kuntra taruk suba mikap thokpa nimit thauram emsuna sinduna pangthokre amadi Jun ani da pangthokadoriba IMC mikhal gidama political party singna sem sakre Hausigidi ISTV ne pizaba manipuri paw matang salujare men tabir busimbo mukhanna kurumjari